prvi radni dan posle praznika 4. januara 2016. godine Javno gradsko saobraćajno preduzeće Novi Sad je predstavilo 6 novih autobusa IK-112. Nove autobuse je predstavio gradonačelnik Novog Sada i generalni direktor Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća. Cilj grada Novog Sada, a zadatak gradskog saobraćajnog preduzeća jeste da obezbedi najkvalitetniji, najefikasniji gradski prevoz svim sugrađanima, odnosno svim ljudima koji moraju dolaze u Novi Sad. I volim što 2016. godinu počinjemo sa novim autobusima. Kao što vidite, 6 novih autobusa je stiglo u GSP Novi Sad, finansirano od budžeta. Vama kao i svim našim korisnicima želim sve najbolje u 2016. godini. Direktor Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća Miloslav Mikuković najavio je da će pored ovih 6 autobusa biti od Ikarbusa u martu mesecu kupljeno još 5 istih ovakvih autobusa. Isto tako najavljeno je za sledeću nedelju da će se otvarati ponude za 10 dobrih autobusa.